ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي طبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا في هذا المجلس المبارك على ما نواه آباؤنا وأسلافنا الصالحون على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعم الآخرة وعلى نية الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي وزلل وأن الله يفتح قلوبنا وقلوبكم كفتح العارفين وينور قلوبنا بنور اليقين وعلى نية الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل الخير ومن أهل الذين يحبون الخير الذين استمعوا القرآن
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه على هدينا وعلى كتب صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, insyaallah biidznillah kita akan lanjutkan pembahasan kita, melanjutkan pembahasan syarah Ratibul Haddad. Tapi sebelumnya minta keikhlasan suratul Fatihah. Yang malam hari ini kita mintakan doa maghfirah untuk almarhum Haji Rabindranath Taharuddin bin Hasan Zain Muhammad Bakri atau Mamanda dari Akhina Tama, yang beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah dijadikan kematian beliau sebagai ditutup dengan husnul khatimah, diampunkan segala dosa beliau, dimaafkan segala kesalahan, diterima segala amal kebaikan dan dilipat gandakan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketetapan dan kekuatan iman ala hadiniyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila almarhum Haji Rabindranath Taharuddin bin Hasan Zain Muhammad Bakri syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian Al-Fatihah diniyati syifa, untuk kesembuhan untuk Ibunda Siti Nur Hasanah, Ibunda Siti Nur Hasanah binti Haji Zainal Arifin, yang beliau sekarang dirawat di ICU. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit beliau, diberikan kesehatan, diberikan afiat seperti sedia kala, bisa beribadah, beraktivitas sebagaimana mestinya. Ala hadiniyah wa ala kunitun salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jazakumullahu khairan. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga malam hari ini kita akan nanti sebelum kita tutup taklim kita akan berkirim doa untuk takziah kepada almarhum Ustaz Atta, kemudian Ustaz Atmaja, kemudian juga untuk Bude Lili, juga Ibunda Maria yang merupakan ibunda dari Kanda Yunus. InsyaAllah nanti kita akan berikan doa khusus dan tahlil singkat untuk beliau-beliau, berharap kepada Allah mudah-mudahan segala amal kebaikan beliau sama di dunia dilipat gandakan balasan dari Allah, dijadikan tubuhnya sebagai taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa dan dimaafkan segala kesalahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana kiat-kiat yang diajarkan oleh Imam Al-Haddad, yang beliau melansir dari pesan-pesan indah dari Sayyidina Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali Hujjatul Islam. Maka Imam Ghazali mengajarkan trik kepada kita supaya kita terhindar dari penyakit al-kibr, penyakit riya, penyakit ujub, penyakit sombong, penyakit berbangga-bangga. Maka kata beliau bahwa hendaklah ketika engkau melihat orang lain, jangan melihat mereka dengan mata merendahkan, sementara engkau melihat dirimu dengan mata kejayaan. Artinya
memandang diri dengan pandangan sempurna, sementara terhadap orang lain kita kemudian merendahkan mereka. Maka kiat yang diajarkan mereka itu ketika ada satu kebaikan yang diberikan, yang dilakukan oleh orang yang lain, maka beliau menyampaikan ketika yang melakukan yang engkau lihat itu adalah anak kecil, maka hadirkan dalam dirimu perasaan hadza lam ya'sillaha, ini anak dia belum pernah maksiat kepada Allah, sementara aku sudah banyak maksiatnya. Maka fala syakka annahu khairun minni, maka kita katakan dalam diri kita masing-masing, maka tiada keraguan sedikit pun bahwa ini anak kecil di mata Allah lebih baik daripadaku. Karena kenapa? Karena anak tersebut dia tidak pernah bermaksiat sekalipun melakukan kesalahan, karena dia belum balik, belum dihitung dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan wa in ra'aita kabiran, dan jikalau engkau melihat orang yang sudah sepuh, maka hadirkan kesadaran dalam dirimu, katakan pada hatimu, hadza qad 'abadallaha qabli, beliau ini, orang tua ini telah menyembah Allah jauh sebelum aku. Fala syakka annahu khairun minni, maka tiada keraguan bahwa dia lebih baik daripadaku. Kemudian selanjutnya, wa in ra'aita 'aliman, dan jikalau engkau melihat ada orang alim. Orang yang alim artinya orang yang kita tahu orang alim. Qulta, maka engkau katakan pada dirimu dalam sanubarimu, hadza qad u'tiya ma lam u'ta, beliau ini diberikan apa yang tidak diberikan kepadaku. Wa ballagha ma lam ablugh, sementara sementara dia mencapai derajat, mencapai kebaikan apa yang belum aku capai. Dan juga wa alima ma jahiltu, ulama ini dia punya ilmu, dia punya pengetahuan pada perkara yang aku tak punya pengetahuan di dalamnya. Fa kaifa akunu mithlahu, maka bagaimana aku bisa menjadi seperti beliau. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini pelajaran bagi al-faqih dan kita semua. Maka terhadap orang alim, hati-hati jangan sampai kita muncul suudzon, bahkan berani mengatakan ini ulama su. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi ini kan bakal dilihat nih, akan banyak akan banyak jebakan-jebakan daripada iblis, bukan jebakan Batman lagi. Jebakan Dajjal, anak buah Dajjal itu apa? Mereka ingin memecah belah salah satunya umat dengan ulamanya. Maka ketika ada perkara yang dilakukan ulama yang mereka belum nyampe ilmunya, kemudian dia mengatakan ini ulama su, wal iyadu billah. Para ulama mereka punya ilmu yang kita tidak tahu. Kemudian para ulama mereka mencapai derajat yang kita tak sampai derajat padanya. Yang amat sangat disayangkan ketika lihat komen di Facebook, di YouTube, mungkin di grup di WhatsApp, bahkan berani mencela, mencerca ulama dengan dikatakan ini ulama su, dekat kepada pemerintah, atau ini katanya ulama-ulama yang zalim, tiap hari mencerca, mencaci maki tanpa tahu duduk permasalahannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, jangan sampai kita kena dengan framing-framing yang mengarahkan kita menjadi pembenci para ulama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Katakan dalam diri kita masing-masing, ini beliau tahu pengetahuan terhadap sesuatu yang aku belum tahu. Kadang yang ana lihat itu, bahwa dilihat di komen apapun itu, kadang beraninya minta ampun, bahkan menyebut para ulama ini dan itu dengan sebutan-sebutan yang bahkan sangat tak pantas, yang kalau sebutan itu disematkan kepada orang tuanya pasti dia marah. Ketika sebutan itu atau celaannya itu disematkan kepada orang tuanya, pasti dia marah. Hati-hati ya ikhwan, para ulama ini dagingnya beracun. Artinya apa? Artinya berhati-hati jangan sampai apa yang dituduhkan itu kembali kepada kita. Dan bahkan kita takutkan adalah para ulama ini ternyata orang yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau itu orang sudah sampai pada derajat orang yang disayangi, dicintai, menjadi kekasih Allah, maka apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Allah berfirman dalam hadis qudsi,
Man adzali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku kekasihku, maka aku yang akan mengumumkan perang padanya. Nah, adik-adik ikhwan, perang itu bukan berarti kemudian Allah binasakan kita lagi berkendaraan nabrak pohon pisang kemudian kita mati. Kemudian ada dia punya anak, kemudian anaknya menjadi cacat. Kemudian dia melakukan apapun, ternyata dia punya bisnis itu kemudian bisnisnya hancur. Bukan seperti itu. Bukan bermakna kerugian di dunia. Justru kalau kerugian dunia hanya itu bentuk kemarahan Allah kepada kita pada aspek kerugian dunia, kita harus masih bersyukur kepada Allah. Belum berat. Tapi manakala ternyata bentuk murka Allah itu, berkah dari nikmat itu dicabut, sampai kita jauh daripada Allah, diberikan sehat tapi makin tak syukur, diberikan harta yang banyak makin kufur, diberikan kemudian kesempatan umur panjang makin jauh kepada Allah, bahkan membenci para kekasih Allah. Nah, yang seperti ini takut sekali kita di akhirat kalau tak mendapatkan ampunan Allah bersama dengan para pembenci, para ulama, para musuh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Maka itu, kalau kita melihat orang alim, kemudian ternyata itu orang alim, ternyata kita menurut pandangan kita melakukan kesalahan, maka kita lantas bilang ini orang alim ini apa? Orang alim ini orang alim yang ulama su'. Wal iyadu billah. Hati-hati. Hati-hati ya ikhwan, hati-hati. Kalau tidak, konfirmasinya bertanya langsung kepada beliau, Kiai Habib, kenapa Anda begini, kenapa Anda begitu? Mereka pasti akan bisa menjawab. Karena yang ditakutkan kita langsung menuduh seseorang hanya gara-gara framing media. Kita nonton yang pendek-pendek, video pendek-pendek, kemudian kita menyaksikan yang singkat-singkat, terus langsung kita terpengaruh. Nah, ini berarti kita jenis orang-orang yang gampang naik darah hanya gara-gara diberikan pengaruh sedikit demi sedikit itu. Waliyadzubillah. Bahasa Inggrisnya itu makan oloan. Nah, makan oloan ini bahaya. Diajak ke pasar, diajak ke sungai, dia di sungai, diajak nganjok, dia nganjok. Waliyadzubillah. Wa in ra'aita jahilan, dan jikalau engkau melihat ada orang yang bodoh. Artinya orang bodoh di sini orang awam yang ilmunya, dia punya ilmu tapi tak seberapa. Artinya tak seberapa banyak. Qulta, katakan engkau mengatakan pada dirimu sendiri, hadza qad asallaha bijahlin. Ini orang dia awam terhadap agama, ketika dia melakukan kemaksiatan dengan apa? Dengan kebodohannya, dengan ketidaktahuannya terhadap sesuatu. Sementara biar kita tidak overthinking, bahasa anak sekarang, tidak kita menjadi overconfident, maka kita katakan pada diri kita ketika melihat orang awam, maka katakan pada diri kita apa? Wa ana asaituhu bi'ilmin, sementara aku maksiat kepada Allah, sementara aku sudah punya ilmu tentang maksiat tersebut hukumnya haram. Waliyadzubillah. Fala syakka annahu khairun minni, maka berarti jelas-jelaslah bahwa orang awam ini yang kubilang jahil, orang bodoh ini bahkan jauh lebih baik daripadaku. Mengapa? Ketika melakukan kesalahan, maka dia lakukan itu apa? Karena kebodohannya, karena keawamannya terhadap agama. Sementara aku melakukannya, aku tahu bahwa itu salah tapi masih dilanggar. Maka berarti ini orang awam jauh lebih baik daripadaku. Kemudian dinyatakan fahujjatullahi alayya akadu, maka hujjah Allah terhadap diriku jauh lebih berat, lebih kuat. Artinya kelak di akhirat Allah tuh akan makin gampang menyalahkan kita. Kenapa kau melakukan itu? Sementara kamu sudah punya ilmu. Fulan bin Fulan ketika ditanya kenapa engkau melakukan itu, dia tidak punya ilmunya. Dia awam dengan hal tersebut, maka dosanya kecil. Tapi kita yang sudah tahu perkara tersebut ini masih dilakukan, maka Allah makin bengis untuk menginterogasi kita. Kemudian selanjutnya, wala adri
wala adri bima yuhtamu li wa bima yuhtamu lahu, dan aku tak tahu bagaimana kelak ketika akan ditutupkan hidupku dan bagaimana dia menutupkan hidupnya. Artinya orang awam, orang yang tak paham dengan agama ini, maka aku tak tahu bagaimana nasibnya kelak di akhir hayatnya, apakah dia husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Pun aku juga pun seperti itu, aku juga tak tahu bagaimanakah husnul khatimah atau tak husnul khatimah. Maka selanjutnya, wa in ra'aita kafiran, dan jikalau engkau melihat orang kafir, artinya orang yang belum iman kepada Allah, orang yang belum terbuka hatinya untuk bersyahadat mengakui tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dari nabi dan rasul yang diutus Allah. Jikalau engkau melihat orang kafir, qulta, engkau katakan dalam dirimu, la adri, aku tak tahu, asa an yuslima, boleh jadi ini orang, boleh jadi kemungkinan besar dia akan Islam, fayuhtama lahu bi khairil amali, dan hidupnya ditutup dengan khairul amal, yaitu husnul khatimah. Wa yansalla bi islamihi min dhunubihi, kemudian apa yang dia lakukan dengan Islamnya itu, kemudian maka dosa-dosanya itu menjadi terhapuskan, menjadi hilang. Kama apa? Sebagaimana kama tansallu sya'ratu minal ajini, sebagaimana tercabutnya ada satu rambut dicabut dari minal ajin, dari adonan tepung, atau dari kita, kalau kita ngomong dari tepung beras, ada rambut dicabut, gampang tak? Gampang sekali nyabutnya. Maka dengan sebab Islamnya, maka dosa-dosanya tercabut daripada dirinya. Sebagaimana satu rambut dicabut dari ajin, dari adonan tepung, atau dicabut dari tepung yang masih kering. Dicabut itu gampang sekali, tak berasa. Dan kita katakan pada diri kita masing-masing, wa amma ana, adapun aku, wal iyadu billah, dan aku mohon perlindungan kepada Allah, fa'asa ayyudhillani Allahu fa'akfurah, boleh jadi wal iyadu billah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, bahwa tak tertutup kemungkinan bahwa kemudian Allah menyesatkanku, kemudian mati dalam kesalahan tersebut, wal iyadu billah. Wa yuhtamu li bi syarril amali, dan sementara aku ditutup dengan su'ul khatimah. Fa yakunu ghadan minal muqarrabin, kelak di akhirat ini fulan bin fulan yang kita bilang kafir, kita tunjuk kafir itu, ternyata setelah dia Islam jadi orang baik, husnul khatimah, kemudian selanjutnya dia menjadi muqarrabin, orang yang makomnya, levelnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muba'adin, sementara aku orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah, wal iyadu billah. Apa tujuannya? Lagi-lagi tujuannya tak lain dan tak bukan adalah apa? Supaya fulan bin fulan, setiap orang di antara kita, ketika kita melakukan kebaikan, alhamdulillah daripada Allah. Kemudian ketika kita melihat ada siapapun, supaya kita terhindar dari sifat congkak, dari sifat sombong, dari sifat ujub, dari sifat takabur, dari sifat apa yang suka memamer-mamerkan amal. Maka kita katakan, kalau ketemu anak kecil, kita katakan apa? Ini anak lebih baik daripadaku. Kenapa? Dia tak pernah berdosa. Maka kalau tak pernah berdosa, sementara aku, ya tahulah dewek, kita ini bergelimang dosa tiap hari, maka berarti ini anak lebih baik dari aku. Ketemu dengan siapa orang tua, ini orang tua adalah orang yang menyembah Allah jauh sebelumku, maka berarti dia lebih banyak amalan dibandingku, maka dia orang yang baik. Hakadha, seterusnya seperti itu. Maka selanjutnya, saudaraku dimuliakan Allah, wala yakhrujul kibru min qalbika illa bi an ta'rifa annal kabira man huwa kabirun indallah. Dan tidak akan keluar kesombongan itu dari dirimu, dan tidak keluar kesombongan dari dirimu kecuali engkau mengetahui bahwasanya ada orang-orang yang besar dosanya
adalah orang yang besar di dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika mauqufun 'alal khatimah, dan itu amat sangat tergantung dengan bagaimana akhir dari kehidupan kita masing-masing. Artinya bagaimana Allah menutupkan hidup kita dengan cara matinya, itu bagaimana cara mati kita. Wa huwa mashkukun fihi, sementara hal tersebut masih kita ragu di dalamnya. Kita tak bisa memastikan kapan kita mati, bagaimana kita mati, itu kita masih bisa sangat meraguinya. Fa yashghaluka khawful khatimati an tatakabbara ma'as syakki fiha ala ibadillahi ta'ala. Maka dinyatakan, dengan engkau sibukmu takut terhadap su'ul khatimah itu, maka engkau akan jauh lebih sibuk untuk ngurusi bagaimana matimu kelak dibandingkan dengan engkau ingin melakukan kesombongan kepada orang lain. Ikhwan dimuliakan Allah, orang yang sombong, orang yang ujub, yang bangga dengan amalnya, orang yang kemudian memamer-mamerkan amalnya itu, dia tidak sadar bahwa itu amalan Allah tak suka. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa supaya engkau terselamatkan dari hal tersebut, maka fikirkan juga, sibukkan dirimu dengan bagaimana engkau ketika meninggal kelak, bagaimana mati kelak. Kira-kira begini, ketika kita kalau pengen disibukkan, maka jangan sibukkan dengan sifat sombong, dengan kemudian memamer-mamerkan amal kita, tetapi kata Imam Ghazali, maka sibukkanlah dirimu, engkau memikirkan, di dalam bahasa kitanya, bagaimana nanti ketika malaikat Israel datang, malaikat pencabut nyawa datang, kemudian dia mencabut nyawaku. Apakah aku bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Apakah kata-kata terakhir yang muncul di lisanku adalah Allah atau la ilaha illallah ataukah bukan? Dan sementara kira-kira kalau tak tanya, kita ada kepastian bahwa kita pacak mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada kepastian. Karena kita tidak ada kepastian jaminan daripada Allah bahwa kita husnul khatimah, maka kita sibukkan pikiran kita untuk mikirin itu, bukan untuk mikir nyombongkan kepada orang lain. Nah, itu kiat-kiat dari Imam Ghazali. Maka ketika kita melakukan hal tersebut, maka insya Allah kita akan terhilang sifat suka membangga-banggakan amal, kemudian merasa lebih baik daripada yang lain, atau merasa kita takjub, merasa kita bangga dengan diri kita sendiri disebabkan amal-amal kita. Maka dan harus kita yakinkan pada diri kita bahwa fa innallaha muqallibul qulub, bahwa Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati. Yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'u. Allah memberikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki, juga Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang ia kehendaki. Artinya ya ikhwan, maka berarti karena Allah membolak-balikan hati, sekarang hati kita baik, sekarang hati kita kepada Allah, tapi kita tak tahu besok bagaimana hati kita. Bagaimana ketika menjelang ajal kita, apakah kita masih istiqamah dalam kalimat tauhid? Maka kita berharap bahwa kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Caranya bagaimana? Cara triknya adalah salah satunya kita menghindarkan diri kita dari perilaku sakit hati, sombong, kemudian angkuh, takabur, kemudian ujub, bangga dengan diri sendiri, atau membanggakan amal-amal kita kepada orang lain. Hakada ikhwatal iman dimuliakan Allah. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan manfaat, dan kita tetap terus berharap kepada Allah bahwa ta'limnya kita malam hari ini dan amal-amal kebaikan yang kita lakukan semuanya menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana tarafna
علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى روحي إلى سيد الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى مشايخنا وسادتنا ومعلمنا ومعلم وعلمائنا ووالدينا وأولادنا وخصوصا للمرحوم حاجي أحمد وبودليلي وإبو ماريا بنت فلان إن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتقبل حسناتهم على هدينا ويعطيهم الصالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي الباق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليه وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به والأطوار وعلى آله وصحبه نور. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وأسرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم من أحييته منا فعلى الإيمان ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام أنت راض عنا من أفكارنا وعافية. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمن جمعناها هنا بسببهم.
المرحوم حاجي ربيندرانات طهرالدين بن حسن زين محمد بكري، والمرحوم أستاذ تاتا أستاذ أتماجا، والمرحوم بوديليلي، والمرحوم إبو ماسا بن فلان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم وسع مدخلهم، وارفع درجاتهم في البحرين، واجعل الجنة مثوانا ومثواهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خير من دارهم، وأبدلهم دارا خير من دارهم، وأهلا خير من أهلهم، وزوج خير من زوجهم، وأدخلهم الجنة، وأعذهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك لنا ولهم حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك لنا ولهم حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك لنا ولهم حسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك وشكرك أعنا، وعلى الإيمان والإسلام الكامل لجمع توفنا، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، الذين دعوا فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه كنت تحب يا كريم.